ni bande bafite intsinzi n'Uburusiya, ni bande bafite intsinzi n'ingabo za Belarusi. Intsinzi ni iy'abande, ni iyacu, harakabaho Uburusiya. Ibi ni ibyishimo by'akataraboneka byari biri ku maso y'ingabo z'Uburusiya ndetse n'Ababelarusi ndetse n'izindi ngabo zagiye zituruka hirya no hino ku isi zaje gutanga umusada ku gisirikare cya Perezida Vladimir Putin ukomeje gutsinda agatwara uduce twinshi. Ni nyuma y'uko bari bamaze gufata hafi 95 by'agace ka Lysychansk mu gihe cyari gisa naho kiboroheye. Ibi bikaba bibaye nyuma y'aho umuyobozi w'ingabo za Chechnya General Kadyrov atangaje neza ko ahereje amasaha 28 cyangwa 48 nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yo kuba bafasha agace ka Lysychansk kose kandi mu buryo buboroheye. Muri aya mashusho nk'uko mukomeza kugenda mubireba bari gukomeza kugaragaza neza yuko ngo uduce twinshi n'imijyi myinshi bamaze kugirukana mu umwanzi ndetse n'inkozi z'ibibi zo mu burengerazuba bw'isi bwaje gutanga umusada ku ngabo za Ukraine. Iyi akaba ari imwe mu mijyi yari ikomeye muri aka gace ka Lysychansk kaza kiyongera ku duce dutandukanye twagiye tugenda dufatwa mu minsi ishize, aho bahise batangira kugenda babimanika amadarapo y'Uburusiya ndetse na za Belarus ndetse n'abandi bakorerabushake baje gufashanya kuba Perezida Vladimir Putin kuba yatsindiye intambara. Aya ni amagambo yagiye atangazwa n'abasirikare inyuma y'uko bagaragaje ibyishimo bidasanzwe nyuma yo gufata imijyi myinshi itandukanye muri aka gace ka Lysychansk. Insinzi isa n'iyaboroheye cyane inyuma y'uko bari bohereje abakomando badasanzwe bazwi mu izina rya Special Force bagaharura igisa n'imihanda, ubundi izi ngabo zikahita ziza zikora ibikorwa bidasanzwe. Nk'uyu ni umusirikare wa Belarus aho yagiraga ati murabona turanezerewe, murabibona ku maso yacu kuko igikorwa cyari kituraje inshinga, murabona neza ko dusa nk'abari kugenda bakigera ku musozo. Iyi ni imijyi hafi irenga 56 tumaze gufata kandi bitworoheye. Tuzi neza yuko igikorwa cyacu nyamukuru kigikomeje. Turabizi neza, dukurikirana amakuru agenda avuga neza ko turi gutsindwa urugamba, ariko murabibona neza. Iyi ni imijyi, uyu ni umuvandimwe mugenzi wanjye wo mu Burusiya. Turi gukora ibikorwa nk'abavandimwe kandi dufite intego n'impamvu nyayo yo gutuma turwana. Mwabibonye neza, hari abantu bakuru n'abakecuru n'abasaza abishimiye neza ko iyi mijyi twayifashe. Bari babizi neza ko babayeho nabi, batotezwaga nabi n'ingabo za Ukraine ndetse n'inkozi z'ibibi zo mu burengerazuba bw'isi, ariko twamaze kubabohora, twabakuye mu menyo ya rubamba. Harakabaho Uburusiya, harakabaho Belarus, harakabaho Afurika kandi n'ibindi bihugu by'inshuti z'Uburusiya. Iyi akaba ari morale yo ku rwego rwo hejuru abasirikare ba nyakubahwa Perezida Vladimir Putin bafatanyije n'inshuti zabo zaje kubahereza umusada ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine bari kugaragaza muri aka gace ka Lysychansk. Hari amakuru akomeje kuvuga neza ko nyuma yo gufata aka gace ka Lysychansk nikamara kujya mu maboko y'ingabo z'Uburusiya 100% ngo bazahita bagurira ibikorwa mu bindi bice bitandukanye bitaramenyekana, ngo gusa kandi igice bazaba bagiye gufata noneho kizaba ari igice cyenda kungana nk'intara ya Donbass yose, ngo kuko ngo bamaze kubona neza ingabo za Ukraine nta mbaraga zifite kandi ngo umusada babona batazi kuwukoresha. Hari abaturage nabo bagiye bagaragaza neza ibyishimo bidasanzwe nyuma y'uko bafasha aka gace ka Lysychansk. Nk'aba ni abasheshakanguhe bari batuye muri aka gace, bavuga neza ko bakamazemo imyaka irenga 50, ngo ariko bagiye babona itotezwa rikomeye ryagiye rikorerwa abaturage b'Abarusiya babaga muri aka gace, ngo rimwe na rimwe kugeza aho ngo n'abuzukuru babo bagiye batinya kuvuga neza ko bafite inkomoko mu Burusiya. Ibintu bakomeza kugenda bavuga ko bari barambiwe. Nk'uyu muturage aragira ati murabibona neza ko twishimye, ubu turabizi neza turi mu maboko yizewe kandi turi mu mutekano usasuye. Ubu singifite ubwoba bwo kuvuga ko ndi Umurusiya, singifite ubwoba bw'uko umwuzukuru wanjye ashobora kuzarinda kura cyangwa agasaza nk'uko nanjye byangendekeye, agifite ubwoba bwo kuvuga ko afite ibisanira cyangwa amaraso y'Abarusiya. Ubu ndishimye, ndi kubona neza umurava w'abasirikare bacu, abana b'igihugu cyacu b'Uburusiya ndetse n'inshuti z'igihugu cy'Uburusiya zikora ibitangaje. Imana ihabwa icyubahiro. Harakabaho Uburusiya n'Abarusiya.
izi akaba ari emosiyo zakomeje kugenda zigaragazwa n'abaturage bo muri aka gace bagaragaza neza ko bari bishimiye bidasubirwaho kandi bategereje kuba ingabo z'Uburusiya zafatiye imijyi kuko bahise banakomeza kugenda bagaragaza ubutumwa bwo guhumuriza ibindi mijyi itarafatwe muri aka gace ka Lysychansk, bababwira neza ko ngo abasore b'ibizigira bakomeye bashobora kuba bagiye kuza vuba bakaba babakura mu masoni ndetse n'ubwigunge bamazemo iminsi. Iyi akaba ari indi nsinzi ikomeza kugenda yiyongera ku nsinzi ikomeye Perezida Vladimir Putini akomeje kugenda agirira ku butaka bwa Ukraine, cyane cyane ko nyakubahwa Perezida Vladimir Putini wavuga neza ko insinzi nyamukuru atarayigeraho, ngo intumbero yari ugufata umurwa mukuru Kiev, aho akomeje kugenda avuga ko azagenda aho agaba y'ibitero ushuma kugeza igihe Perezida Volodymyr Zelensky akomeza kwita inkozi y'ibibi kandi ukomeje guteza intambara mu gihugu cye azemera kuva ku izima akaba yakemera inzira y'ibiganiro kandi atumviye amabwire y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane ko Perezida Vladimir Putin yakomeje kumubwira ati abagusezeranyije kugufasha nta na rimwe uzigera ubabona, bazajya baza bohereza abo bantu bavuye mu gisirikare bakohereza intwaro zishaje ariko ntuzababona habe na gato. Perezida Vladimir Putin yakomeje kuburira Perezida wa Ukraine amubwira ati ibyo bihugu bigushuka kwishora mu ntambara udafitiye ubushobozi, bifite abasirikare beza bafite intwaro nziza bazi gukoresha, ariko uzarebe nabo ubwabo batinye kuza kuduhangara, barakoherereza intwaro bazi neza ko utazi gukoresha udafitiye n'ubushobozi, ariko twebwe igihugu cyacu cy'Uburusiya twe dufite intwaro kandi twiremeye tuzi neza kandi kuzikoresha. Rero ndakugira inama wumva ubusabe bwanjye kuko ndabizi neza ko urabizi ko intara ya Donbass narayifashe none kandi n'aka gace ka Lysychansk ndagafasha. Rero ndagira ngo ubimenye neza yuko twebwe twamaze gufata umwanzuro, tuzagusanga muri uwo murwa mukuru, tuzagukuramo, nunihisha mu mwobo tuzagukurayo, ubimenye. Kandi mvuze ku ijambo ryanjye nzabisubiramo, ndabivuze kandi ubishyire mu gutwi. Aya akaba ari amagambo Perezida Vladimir Putin akomeza kugenda asa n'uburira Perezida Volodymyr Zelensky ngo abe yava ku izima, ariko akomeje kunangira umutima. Ibi rero bikaba bikomeje kubunga mu mutwe umuryango wa OTAN mu byo gutabarana, bakaba bakomeje no kugenda bikanga akisaha n'isaha igihugu cyose gishobora kuzajya mu maboko y'ingabo z'Uburusiya, kuko n'ubundi cyatumye ibi bikorwa bya gisirikare bitinda. Igihugu cya Ukraine ni igihugu kinini kigiye gifite intara nini cyane, kuko abakurikirana hafi bya politike bavuga ko Ukraine iza kuba atari igihugu kinini cyane, igihugu cyose bakabaye baragifashe mu minsi mike, akaba ari cyo cyagiye gitinza intambara, kuko mu bisanzwe Ukraine nicyo gihugu gikurikira igihugu cy'Uburusiya mu bihugu binini ku isi. Mwakoze kubana natwe, tubasaba gukora subscribe tukajya tubana 5 kuri 5.